Igitondo ciza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indoro TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza, mwese mudahwema kubana natwe mu kutubategurira umunsi ku wundi, dukomeza gushimira uruhare rwanyu mukomeje kugenda mutugaragariza. Rero sinjye nyine ndi kumwe na mugenzi wanje, nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Muzutse muti? Tuzutse neza, twizere ko namwe mumeze neza. Natwe tumeze neza, twatangira tugaza abakunzi bacu uko umutekano umeze mu misozi miremire y'umurenge, nyuma y'uko leta ya Kinshasa na Gitega bakomeje kugenda bagaba ibitero biremereye mu baturage b'inzirakarengane, ariko n'ubundi hari bene wacu bagenda babishinja u Rwanda. Kuri ubu ngubu abo bene wacu bavuga yuko dufashwa n'u Rwanda. U Rwanda rwo rwadufasha, ruri kumwe na twirwana, ruri kumwe na M23. Ariko ukibaza ingene kandi bavuga ngo nirwo rwarurasa inka cyangwa se rwarurasa abaturage bagenza u Rwanda twirwaneho, mu gihe bashinja u Rwanda gufatikanya na twirwaneho na M23. Kuri ubu ngubu nagiye mbona ba Kongoro bafata za nka zarashwe na leta ya Kinshasa, ziraswa na za drone zo mu bwoko bwa kamikaze ziturutse za Bicumbi, mu buryo zihaguruka abavyeyi baba bazibona, abana baba bazibona, kuko tuno twa drone duto twa kamikaze ntabwo tuba turi kure, tuba turi hafi aho baba badufite, bari hano mu misozi ya za Karingi, ni ukuvuga yuko bari kumwe natwo. Rero ukibaza ese uko bano banyakagara cyangwa se bashyigikiye leta bavuga yuko dukorana n'u Rwanda, u Rwanda rwo rudufasha ruduha support, u Rwanda ruri mu Murenga, ruri i Masisi, rero ni gute bashinja u Rwanda gukoresha za drone kwica inka z'abanyamurenge kandi bavuga yuko twebwe twirwana iri kumwe n'abanyarwanda? Mu by'ukuri ibyo ngibyo nawe wagira ico wabisesenguraho. Kuri ubu ngubu twebwe bashinja yuko M23 ifatikanyije n'u Rwanda, sibyo? None se nimba inka zapfuye kandi zaguye mu bice bigenzurwa na twirwana M23, kandi bavuga yuko twebwe turi kumwe n'u Rwanda nk'abana ba Kongoro n'abandi, none kuki kandi bagaruka badushinja yuko bashinja u Rwanda yuko rwarashe ziriya nka? Iyi politiki urabona bano bagabo bari gukina b'abanyakagara bakoreramo kwa leta ya Kinshasa, yayigana kuki, yayiganisha hehe? Urakoze cyane bwana munyamakuru, ngira ngo uko intambara yagiye itangira kuva kera, kuva za 2017 kugeza n'uyu munsi wa none, imyaka 10 iri hafi gushira, aho bashinja n'ubundi leta y'u Rwanda kuba ifasha twirwaneho ndetse na M23, rimwe na rimwe bakavuga ko ariyo iri kurwana. Ntabwo buri rimwe, hari igihe bavuga ngo leta niyo iri kurwana, leta y'u Rwanda ngo niyo iri kurwana hariya, ahubwo ko M23 n'utwirwaneho bitabaho. Ndetse kuri uyu munsi wa none bari kugaruka noneho bavuga ngo leta y'u Rwanda niyo iri kwica bariya abaturage, wenda iri gukora biriya bintu byo kurasa inka, zogira gute. Ni ukuvuga ngo bano bene wacu bari hariya, ikinyoma kimaze gushira. Barabeshe, babesha ko leta y'u Rwanda ari kurwana na leta ya Kongo, ariko kuri uyu munsi wa none noneho bari kugaruka bavuga ko leta y'u Rwanda niyo noneho iri kwica abaturage. Barananiwe, ibinyoma bimaze kuba abana byinshi, ariko aba bene wacu icyo twababwira ni uko bamaze gutsindwa, ahubwo gutsindwa kwabo babigeze noneho ku matungo y'abaturage. Babonye ko kwica abaturage bidahagije, bageze no kwica ibyabo. Birababaje kubona leta ya Kinshasa ikora biriya bintu, ikica inka, ikica abaturage, imyaka y'abaturage yaratemaguye. Mu by'ukuri icyo bagamije ni ukwicisha abaturage inzara, ariko icyo twababwira ni uko batazabigeraho. Ahubwo bene wacu nibahindukire, bahamagare no bwicanyi bwa leta ya Kinshasa, kuko izi nka ziri hariya ntabwo leta y'u Rwanda iri kuzica. Mu by'ukuri niba leta y'u Rwanda iri kurwana, iri kuzicira iki? Kandi ari kurwana leta ya Kinshasa, ahubwo biri gukorwa na leta ya Kinshasa. Mu by'ukuri urakoze cyane ku gisubizo cyiza. Nanje nibyo nibajije igihe nabonye bapostinga ku ma X cyangwa se Twitter, bavuga yuko u Rwanda rwagwisha ziriya nka, bagiye bashyira ari amashusho, mu gihe bizwi neza yuko ari leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo bariya bo kubera ko mu kwaha kwa leta ya Kinshasa, kandi biriya bakora akenshi barabizi impamvu babikora, babyirengagiza kubera yuko hari inyungu babona mu butegetsi bwa Kinshasa, mu butegetsi bwa Gisegeti. Ntibyumvikana yuko uvuga ngo umuntu uko arakorana n'umuntu, warangiza ukavuga ngo uwo muntu wo gukorana n'uwo nguwo ni uje kandi kwica ibintu by'uwo muntu baba bakorana. Mu by'ukuri iki ni ikinyoma, ni politike, ni propaganda Gisegeti akomeje kugenda yereka abanyamurenge. Azi ubwicanyi yahakora neza i Murenge. Gisegeti na mugenzi we Ndayishimiye, iriya ni jenoside yateguwe, yashyirwa mu bikorwa, yateguwe na Gisegeti na Ndayishimiye. Rero bamaze gutsindwa uko bimeze kuri uyu munsi wa none, ko barashakisha uburyo bagenda begera muri abanyamurenge, bavuga yuko ibyo bikozwe kubwo n'u Rwanda. Ntabwo bodushinja gukora n'u Rwanda, bashinja twirwana na M23 gukora n'u Rwanda. Ubundi bari bavuga ngo u Rwanda kandi rwo rwishe ari amatungo ya M23 cyangwa se twirwana. Mu by'ukuri izi ni propaganda bari abanyakagara bakomeje gukora, ni ibinyoma bya politike bakomeje kugenda bashyirwamo n'abari abagabo, ariko bazatsindwa icoco. Mu by'ukuri mukomeze mucitegura, mu minsi itari myinshi cyane bazavuga ngo ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gisiga ukuri. Wenda ikindi kintu nakongeraho, mu by'ukuri iyi leta ya Kinshasa imaze gutsindwa kwayo, iri kubona noneho nta bundi buryo busigaye yatsinzwemo, kuko ku butaka bo baratsinzwe, ku butaka bo ntabahari, ahubwo aho basigariye ni mu kirere, kandi ikirere kuriya nta ntambara ibihari, barica kuriya, ariko mu by'ukuri mu minsi mikeya
bano ku butaka bari hano bava hariya zino bino bizahagarara. Wenda ikindi kintu twovuga ni uko iyi leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa mu by'ukuri jenoside iri kugenda iyishira mu bikorwa. Si ukuvuga ngo iri kuyishira mu bikorwa ahubwo iri kuyikora. Ni jenoside yatangiye kera, uyu munsi noneho bari kuyikora mu buryo bweruye ntaco bakiri guhisha. Ahubwo ico turabamagana cyane, twamagana bano bene wacu b'Abanyamulenge nabo bakomeje gushigikira zino leta mu gukomeza kwica bene wabo. Mu by'ukuri ico nico twobabwira, tubamagana cyane kugira ngo barekeraho gukomeza kwica inzirakarengane ziri hariya ndetse n'ivyabo. Urakoze cyane, twese mu by'ukuri no kwamagana ubu bwicanyi, iyi jenoside ikorwa na leta ya Kinshasa ndetse na Gitega. Mu by'ukuri ibi ngibi byose byabayeho n'ikindi gihe. U Rwanda igihe abatutsi bakorerwa jenoside bari bafite bene wabo bagenda bavuga yuko nta kibazo abatutsi bene wabo bafite, ariko baje kwicwa bose, n'abo batutsi nabo baza kwicwa, n'Abanyamulenge babikora kuri uyu munsi wa none. Ba Kongoro bazi ukuri neza yuko leta ya Kinshasa ariyo ituma ari amadrone, ariko bakabyegeka ku gice u Rwanda. Bazavugira leta ya Kinshasa ariko bizagarira nabo bazamara babahindukirana kuko ico batuziza nabo nico bazabaziza. Hanyuma mu by'ukuri mu minsi yashize twabonye uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila akorera ikiganiro mu mujyi wa Goma, mu gihe leta ya Kinshasa yamushinjaga gukora muri ya bice bigenzurwa n'inyeshamba za M23. Rero bamushinjaga yuko akorera hariya, ariko Kabila mu kwisobanura kwiwe yavuze yuko mu mujyi wa Goma hafite inzu yiwe bwite yubatse mu 1999. Urumva mu by'ukuri avuga yuko afite inzu iwe yubatse, kuhatura ni uburenganzira bwiwe kuko ni muri Kongo ikigira kabiri, ahafite n'inzu yiwe, hafite itongo ryiwe kuko afite uburenganzira bwo kuhaba. Ariko leta ya Kinshasa yamushinjaga kuba muri biriya bice, ndetse murabizi ko mu minsi yashize bari bamukatira igihano cy'urupfu, kuba baramukatiye igihano cy'urupfu. Ahubwo leta ya Kinshasa iratangaza bonyine bamukatiye igihano cy'urupfu. Rero kuba baramukatiye igihano cy'urupfu, aho agomba kuba hose niwe ugomba kuba uzitegeka, ntabwo leta ya Kinshasa ari igomba kuba umutekano kuko n'ubundi bamukatiye ubwo gupfa. Hari ijambo bakoresha baravuga ngo sudanization. Sudanization riva mu ijambo rya Sudani, kuko Sudani nayo igaragaramo umutekano mukeya, ariko yaje gucikamwo mu 2011 niba ntibeshe. Rero kuba yaracitsemo nawe umutekano nturagaruka ijana ku ijana, ariko ugereranije na Kongo kuri ubu ngubu urasa nkaho uhari. Rero nawe urabona igihugu cyacu cya Kongo cyamaze iminsi kija umutekano mukeya. Kuri uyu munsi wa none dukurikije iri jambo uwahoze ari perezida Kabila yagaragaje yuko amateka ya Kongo aho bigaze kuri uyu munsi wa none karerekera ku mateka ya Sudani. Bishatse kuvuga ko Kongo nayo ishobora gucikamo hatagize izindi ngamba zifashwe. Urabona gucikamo kwa Kongo hari icyizere bizatanga cy'amahoro. Urakoze cyane mu by'ukuri bwana abanyamakuru. Wenda ikintu naheraho tuvuga kuri biriya bya Kabila ko bari i Goma, ni ibintu bisanzwe kuko ni umukongomani nk'abandi bakongomani, hariya ahafitiye uburenganzira bwuzuye 100% kuba yahaba kuko ni iwiwe, uri umukongomani wese. Erega ibi ngibi nibyo leta ya Kinshasa n'ubundi duhora tuyishinja, kuba itemera abantu kuba kwishira tukizana mu gihugu. Niyo mpamvu natwe Abanyamulenge wenda n'andi moko igenda n'ubundi yica ubwoko bw'abatutsi hariya muri Kongo, ibuhora kuba idushinja kugera mu bindi bice, cyangwa se idushinja ko hariya atari iwacu wenda turi Abanyarwanda mu mvugo zayo. Mu by'ukuri ntabwo turi Abanyarwanda ahubwo turi Abakongomani. Ibi ngibi rero leta ya Kinshasa igenderaho wenda ivuga ko Kabila ari i Goma, biriya ni propaganda yabo n'ubundi yo gushaka kwirukana abantu mu gihugu. Kabila n'umukongomani afite uburenganzira bwo kuhaba 100%. Wenda tugarutse ku magambo yatangaje wenda yo kuvuga ko wenda Kongo ishobora gucikamo abisanisha na Sudani. Mu by'ukuri gucikamo kwa Kongo na zino nyeshamba wenda bibaye ngombwa ko bacamo igihugu, ahantu bari icyambere hari amahoro. Mu by'ukuri ari amahoro ari muri biriya bice bigenzurwa na zino nyeshamba ni byiza, nicyo twifuza, nicyo abakongomani bifuza. Amahoro yoboneka zino nyeshamba n'ubundi zikomeje gutya zigacamo igihugu, amahoro yoboneka. Ariko ikindi kintu nagiye ntekereza ku giti cyanje ko mbibona, mu by'ukuri gucikamo kwa Kongo ntabwo ari cyo gisubizo 100% kuko abakongomani bari hariya si bose bafite ibibazo. Kongo yose ifite ibibazo, ntabwo ari hariya gusa bafite ikibazo. Mu by'ukuri ahubwo ikintu mbona bakomeje bagafata igihugu cyose byotanga amahoro arambye igihe cyose atazovamo ibindi bibazo by'intambara ku bakongomani bose muri rusange. Ariko biramutse inacitsemo mu by'ukuri mbona ko hari aho amahoro, kandi amahoro aranze kandi hagatera imbere cyane bikomeye.
Mu by'ukuri ico wari ushatse kuvuga ndagutegereye, wari ushatse kuvuga yuko gucikamo kwa Kongo bitazana amahoro ijana kw'ijana kuko nimba baciyemwo Nord Kivu na Sud Kivu bikaba igihugu. Wenda biriya bice bigenzurwa na ziriya nyeshamba kubera ko n'ubundi hari amahoro, hokomeza hakaba amahoro. Ariko mu bindi bice vya Kongo n'ubundi bikirimo leta nta mahoro n'ubundi nta yabibamwo. mahoro. Ariko wenda ico nabona gicitsemo n'ubundi biriya bice bigenzurwa na leta nka kuno Sudani hariho Sudani y'Epfo na Sudani ya ruguru ngira ngo. Ni ukuvuga ngo gicitsemo naho handi abundi abacamo igihugu ni abazungu. N'ivyo bindi bice n'ubundi bikigenzurwa na leta navyo babishakira abayobozi beza, bagakuraho abayobozi. Ubundi Kongo yishwe no kubura abayobozi no kubura abategetsi bita ku baturage ndetse no ku vyabo. Rero ico gihe kigeze ndumva nanje catanga amahoro ugereranije n'uko bimeze kuri uyu munsi wa none. Ubwo na Kongo ni igihugu kinini kitagomba kugira perezida umwe, nk'abaperezida b'abanyekongo batita ku bibazo z'abaturage. Mu by'ukuri biragoye cyane kuvuga ngo igihugu kingana nka kuriya kibone amahoro ijana kw'ijana, kuko nticabona igisirikare kigikwira cose, ntibishoboka. Hanyuma rero ni amakuru twari twabateguriye yo kubasesengura ku bibazo bikomeje kugenda biba mu karere. Ikiganiro c'uyu munsi mu gitondo twagikoze gusa kugira ngo tube twasesengura tuganire aho igihugu kiri kugana. Namwe mwatanga ibitekerezo byanyu muri commentaire uko mubibona n'uko muzumva. Rero mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'abanyamakuru bagenda babategurira amakuru cangwa se n'ibiganiro vy'akarere bijanye no gusesengura gatanu kuri gatanu.